Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dahu ve ba'd. Allah Azze ve Celle'nin izniyle Nekraniye reddiyemizi, sünnet ve hadis düşmanlarına reddiyemizi devam ediyoruz. Bu Nekrani yine kitabında 100. sayfada diyor ki: "Ve huna netesâel in kânet tilkel ahadîsu cüz'en minel İslâmi kemâ yedda'ûn. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابتها أليس ذلك اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في تبليغ رسالته." Diyor ki burada soruyoruz. Eğer bu hadisler İslam'dan bir cüz bir parça idiyse, nasıl ki bunlar iddia ediyorlar, ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bunu, yani o hadislerin yazılmasını yasaklamışsa, bu Risaletin, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Risaletinin tebliğinde kusura yol vermesi anlamında, kusura yol vermekle itham etmek olmuyor mu? Ve hal yu'kalu en tekuna risaletul İslamiyyetu naqisatan ve tadalla hakeza ila en ye'tiyen nasu fi asril fitani liyekmilu hâzen naqsal mez'un. Diyor, yani akıl edilebilir mi ki İslam Risaleti nakıs olsun ve insanlar bir asırda, yani fitneler asrında, yani 3. asır, Hicri 3. asırı kastediyor. Gelsinler ki bu iddia edilen noksanlığı ortadan kaldırsınlar. İnnellezî ne'teqiduhu ennen nebiyye aleyhisselam kad bellagar risalete bi ekmeliha ve hiyel Kur'an ve neha an kitabeti gayrihi. Bu Nekrani diyor ki, muhakkak ki bizim itikat ettiğimiz odur ki Nebi aleyhisselam Risaleti kamil şekilde tebliğ etmiştir. Bu da Kur'an'dır ve ondan başkasının yazılmasını yasaklamıştır. Emme tilkel ahadithu fehiye tumethilu vaki'al muslimine ve akaidahum. Bu hadislere geldikte ise o Müslümanların vakasını ve onların akidelerini temsil ediyor. Ve tumethilu fin nihayeti tilkel fecvetel hailete beynel İslami ve beynel muslimin. Ve sonda da bu, yani hadisler, İslam ile Müslümanların arasında olan korkunç muazzam uçurumu temsil ediyor. Bu Kur'an'ın, bu Nekrani'nin iddiasıdır. Ve bunun bu iddiasına cevabımızı veriyoruz. Ravas sahabetu el hadise an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem thumma ravavha an ba'dihim el ba'd ve minhum men hafiz ve minhum men keteb. Sahabe radıyallahu anhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisleri rivayet etmişlerdi. Sonra kimisi kimisinden rivayet etmiştir. Onlardan kimisi ezberlemiş, kimisi de yazmıştır. ثُمَّ رَوَاهَا عَنْهُمْ التَّابِعُونَ ثُمَّ تَابِعُ التَّابِعِينَ وَهَكَذَا تَتَابَعَتْ سِلْسِلَةُ الرُّوَاةِ حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى أَصْحَابِ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفَةِ. Ve sahabeden de hadisleri, tabiinler, yani tabiri caizse sahabelerin evlatları, onlardan da tabiinlerin evlatları, tabiinden sonraki nesil rivayet etmiştir. Bu şekilde de bu silsile, yani ravilerin silsilesi bildiğimiz maruf hadis kitaplarının ashabına ulaşmıştır. Soru, yani sual: keyfe tedda'i eyyuhen nekraniyyu enne sünnete zaharat fil karni thalith. Ey Nekrani, nasıl iddia ediyorsun ki sünnet 3. asırda ortaya çıkmıştır? Diğer bir soru: hel kâne Hammam ibn Munabbih sahibu sahifeti alleti nakalaha an Abi Hureyre radıyallahu anhu fil karni thalith. Hammam ibn Munabbih'in Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet ettiği sayfalar ki vardır. O Hammam ibn Munabbih 3. asırda mı yaşamıştır? Hel kânel İmam Malik sahibu kitab-ı Muvatta fil karni thalith. Muvatta kitabının sahibi İmam Malik Hicri 3. asırda mı yaşamıştır? Hel kâne Ömer ibn Abdülaziz ve Zuhri ve Ebu Bakr ibn Hazm fil karni thalith. Ömer ibn Abdülaziz, Zuhri, Ebu Bakr ibn Hazm gibi insanlar, Allah hepsine rahmet eylesin, 3. asırda mı yaşamışlar? سأذكر لك أيها النكراني نبذة مختصرة عن رحلة الحديث النبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضي الله عنهم وإلى التابعين وإلى تابع التابعين
rahmetullahi aleyhim ecma'in fi silsiletin muhkemetin hatta vasala ila'l Bukhari ve Müslim ve gayrihi min ashabil kutubi fil karnet thalith. Ey Nakrani, ben hadisin rihlesi, hadisin yani yolculuğunu zikredeceğim inşallah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabeye, sahabeden tabiine, tabiinden etba'ut tabiine ve bu da muhkem bir silsile ile hadis alimlerine bildiğimiz Ebu Bakır İbn Ebi Şeybe'dir, Ahmed İbn Hanbel'dir. Onlardan önce de İmam Şuabe'dir, Yahya'l Gattan'dır ve diğer büyük alimler bunlara ve İmam Bukhari, Müslim ve diğerlerine 3. asra kadar gelip ulaşmıştır. فَسَاُلْقِمُكَ حَجَرًا حَتَّى لَا تَفْتَرِيَ الْكَذِبَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem بَعْدَ الْيَوْمِ. Ve senin ağzına yani taş yedireceğim, taş koyacağım ki bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine iftira atmayasın, yalandan iftira etmeyesin. Keyfe hafazatil ecyalu el-mutetaliyetu alel hadithin nebevi. Ard arda gelen bu nesiller Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini nasıl hıfz etmişler, korumuşlar. Mi'atun minas sahabeti rawav an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bima fihim Umar ibn Khattab ellezî yedda'i'n nekraniyyu ennehu men'a rivayetel hadith. Sahabeden yüzlerce kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisler rivayet etmişlerdir ki onların da içinde bu nekranın iddia ettiği gibi hadislerin yazılmasını, hadislerin rivayet etmesini yasaklayan Ömer ibn Hattab da vardır. Walakinni ihtisaran lil mevdu seezkuru huna ala akthari sahabeti rivayeten li ahadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin ben mevzuyu yani konuyu ihtisar etmek adına, ihtisar yapmak için sana sahabeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den en çok rivayet etmiş 7 sahabeyi zikredeceğim. Ve humus sebetul lezîne tehattat rivayatu kulli vahidin minhum el-elfe hadith. Onlar da sahabeden 7 kişidir ki onların her birinin rivayeti 1000 hadise ve daha fazlasına ulaşmıştır. وقد رتبتهم حسب عدد روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة Abdullah ibn Ömer, Enes ibn Malik, Ummul Mu'minin Aişe radıyallahu anha, Abdullah ibn Abbas, Cabir ibn Abdullah, Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhum ecma'in ve adaftu ileyhim Abdullah ibn Amr ibn al-As li'ennehu kad tevataret el-akhbaru bi'ennehu kâne yaktubu fi sahife. Bu 7 kişi de ve onların tertibini de şöyle yaptım diyor kitabın yazarı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettikleri hadislerin sayına göre tertip ettim. Onlar Ebu Hureyre, Abdullah ibn Ömer, Enes ibn Malik, müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha, Abdullah ibn Abbas, Cabir ibn Abdullah, Ebu Sa'id el-Hudri'dir ve onlara da 8. kişi Abdullah ibn Amr ibn al-As'tır. Onu ekledim ki onun da yani hadisleri az önce öndeki sohbetimizde de rivayetini okuduğumuz gibi ve çok sayıda rivayetler gelmiştir ki Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhu hadisleri sayfalara yazıyordu. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun ashabını isim okuyacağım inşallah. Haddese anhu halkun kethirun minas sahabeti ve tabi'in. قيل بلغ عدد أصحابه 800 منهم جابر بن عبد الله وأنس بن مالك والحسن البصري وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين والقاسم بن محمد وهمام بن منبه والمحرر بن أبي هريرة وعامر بن سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة وعبد العزيز بن مروان ومروان ابن الحكم وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وباثرة ابن الأسقع وأبو إدريس الخولاني وإبراهيم ابن إسماعيل ومحمد ابن سيرين وإبراهيم ابن عبد الله ابن حنين. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan sahabe ve tabiinden birçok kişi rivayet etmiştir. Denmiştir ki onların sayı yani Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun ashabının sayı 800'e ulaşıyor. Ve ardınca isimlerini okuduğum ve daha sonra okuyacağım isimleri yazar. İnşallah ben bu isimleri çevirmeyeceğim. İsimleri tercüme etmeye bir hacet yoktur. Sadece
bir okuyacağım inşallah. Belli olsun, beyan olsun ve bir belge olarak insanlarımızda bulunsun diye inşallah. Bu 8 kişinin ashabının isimlerini sizlere okuyacağım. Buraya kadar okuduğum isimler içerisinde sahabe de vardı, tabi'in de vardı. Devam ediyoruz. İshak Mevla Zaide, Asvad ibn Hilal ve Agar ibn Salik ve Agar Abu Muslim ve Anas ibn Hakim ve Avs ibn Khalid ve Busr ibn Sa'id ve Buşeyr ibn Nahik ve Buşeyr ibn Ka'b وبعجة بن عبد الله الجهني وبكير بن فيروز وثابت بن عياض وثابت بن قيس الزرقي وثبر بن عفير وجبر بن عبيدة وجعفر بن عياض وجهمان والجلاس والحارث بن مخلد وحريث بن قبيصة وحسين بن مصعب وحفص بن عاصم بن عمر وحفص بن عبد الله حفص ابن عبد الله بن أنس والحكم ابن ميناء وحكيم ابن سعد وحميد ابن عبد الرحمن الزهري وحميد ابن عبد الرحمن وحميد ابن مالك وحنظلة ابن علي وحيان ابن بسطام وخالد ابن عبد الله وخالد ابن غلاق وخباب صاحب المقصورة وخلاس وخيثمة ابن عبد الرحمن وذهيل بن عوف وربيعة الجرشي ورميح الجذامي وزرارة بن أوفى وزفر بن صعصعة وزياد بن الثويب وزياد بن رياح وزياد بن قيس وزياد بن الطائي وزيد بن أبي عتاب وسالم العمري وسالم بن أبي الجعد وسالم أبو الغيث وسالم مولى النصيريين وسحيم الزهري وسعد بن هشام وسعيد بن الحارث وسعيد بن أبي الحسن وسعيد بن حيان وسعيد المقبري وسعيد بن سمعان وسعيد بن عمرو بن الأشتق وسعيد بن مرجانة وسعيد بن أبي هند وسعيد بن يسار وسلمة بن الأزرق وسلمة الليثي وسليمان بن حبيب المحاربي وسليمان بن سنان وسليمان بن يسار وسنان بن أبي سنان وشداد أبو عمار وشريح بن هاني والشفي بن ماتع وشقيق بن سلمة وشهر بن حوشب وصالح بن درهم وصالح بن أبي صالح وصالح مولى التوأمة وصعصعة بن مالك وصهيب العتواري والضحاك بن شرحبيل والضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم وضمضم ابن جوس وطارق بن محاسن وطاووس اليماني وعامر بن سعد البجلي وعامر الشابي وعباد أخو سعيد المقبري وعباس الجشمي وعبد الله بن ثعلبة بن صغير وأبو الوليد عبد الله بن الحارث وعبد الله بن رافع مولى أو أم سلمة وأبو سلمة بن ابن رافع الحضرمي وأبو سلمة عبد الله بن رافع الحضرمي وعبد الله بن رباح الأنصاري وعبد الله بن سعد مولى عائشة وعبد الله بن أبي سليمان وعبد الله بن شقيق وعبد الله بن ضمرة وعبد الله بن عبد الرحمن الدوسي وعبد الله بن أتبة الهذلي وعبد الله بن عمرو بن عبد القاري وعبد الله بن فروخ وعبد الله بن يامن وعبد الحميد بن سالم وعبد الرحمن بن آدم وعبد الرحمن بن أذينة وعبد الرحمن بن حجيرة وعبد الرحمن بن أبي حضرد وعبد الرحمن بن خالد بن ميسرة وعبد الرحمن بن سعد مولى الأسود وعبد الرحمن بن سعد المقعد وعبد الرحمن بن الصامت وابن الهضهاض وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب وعبد الرحمن بن أبي عمرة وعبد الرحمن بن غنم وعبد الرحمن بن أبي كريمة والد السدي وعبد الرحمن بن أبي نعم البجلي وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعبد الرحمن بن يعقوب الحرقي وعبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن وعبد الملك بن يسار وعبيد الله بن أبي رافع النبوي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعبيد الله بن عبد الله بن موهب وعبيد بن حنين
وعبيد بن سلمان وعبيد بن أبي عبيد وعبيد بن عمير الليثي وعبيدة ابن سفيان وعثمان بن أبي سودة وعثمان بن شماس وعثمان بن عبد الله بن موهب وعراك بن مالك وعربة بن تميم وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن أبي علقمة وعطاء بن ميناء وعطاء بن يزيد وعطاء بن يسار وعطاء مولى ابن أبي أحمد وعطاء مولى أم صبية وعكرمة العباسي وعلقمة بن بجالة وعلي بن رباح وعمار بن أبي عمار مولى بني هاشم وعمارة بن أكيمة الليثي وعمر بن الحكم بن ثوبان وعمر بن الحكم بن رافع وعمر بن خلدة قاضي المدينة وعمر بن دينار وعمر بن أبي سفيان وعمر بن سليم الزرقي وعمر ابن عاصم ابن سفيان الثقفي وعمر ابن عمير ميمون الأودي وعمير ابن الأسود العنسي وعمير ابن هاني العنسي وعنبسة ابن سعيد ابن العاص والعلاء ابن زياد العدوي وعيسى بن طلحة وقبيصة بن ذؤيب وقسامة ابن زهير وقيس بن أبي حازم وكثير بن مرة وكعب بن المدن وكليب بن شهاب وكميل بن زياد وكنانة مولى صفية ومالك بن أبي عامر الأصبحي ومجاهد ومحمد بن إياس ابن البكير ومحمد بن ثابت ومحمد بن زياد ومحمد بن شرحبيل ومحمد بن أبي عائشة ومحمد بن عباد بن جعفر ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ومحمد بن عمار القرظ ومحمد بن عمرو بن عطاء ومحمد بن عمير ومحمد بن قيس بن مخرمة ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن المنكدر ومضارب بن حزن والمطلب بن عبد الله بن حنطب ومعبد بن عبد الله بن هاشم والد زهرة والمغيرة ابن أبي بردة والمنذر أبو نضرة العبدي وموسى بن طلحة وموسى بن وردان وموسى بن يسار وميمون بن مهران وميناء مولى عبد الرحمن بن عوف ونافع بن جبير مولى أبي قتادة ونافع العمري والنضر بن سفيان والنعيم المجمر وهلال بن أبي هلال والهيثم بن أبي سنان والوليد بن رباح ويحيى بن جعدة ويزيد بن الأصم ويحيى بن أبي صالح ويحيى بن نضر الأنصاري ويحيى بن يعمر ويزيد بن عبد الله بن الشخير ويزيد بن عبد الله بن قصيط ويزيد بن عبد الرحمن الأودي ووالد إدريس ويزيد بن هرمز ويزيد مولى المنبعث ويعلى بن عقبة ويعلى بن مرة ويوسف بن ماهك وأبو إسحاق مولى بني هاشم وأبو مامة بن سهل وأبو أيوب المراغي وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو تميمة الهجيمي وأبو ثور الأزدي وأبو الجوزاء الربعي وأبو حازم الأشجعي وأبو الحكم البجلي وأبو الحكم مولى بني ليث وأبو حي المؤذن وأبو خالد البجلي والد إسماعيل وأبو خالد الوالبي وأبو خالد مولى آل جعدة وأبو رافع الصاعق وأبو الربيع المدني وأبو رزين الأسدي وأبو زرعة البجلي وأبو زيد وأبو السائب مولى هشام بن زهرة وأبو سعد الخير وأبو سعيد الأزدي وأبو سعيد المقبوري وأبو سعيد مولى ابن عامر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو السليل القيسي وأبو الشعثاء المحاربي وأبو صالح الأشعري وأبو صالح الحنفي وأبو صالح الخوزي وأبو صالح السمان وأبو صالح مولى ضباعة وأبو الصالت وأبو الضحاك وأبو العالي الرياحي وأبو عبد الله الدوسي وأبو عبد الله القراض وأبو عبد الله مولى الجندعيين وأبو عبيد مولى ابن أزهر وأبو عثمان التبان وأبو عثمان النهدي وأبو عثمان الطنبذي وأبو علقمة مولى بني هاشم وأبو عمر الغداني وأبو غطفان المري وأبو كبشان العيشي وأبو كثير السحيمي وأبو المتوكل الناجي
وأبو مدلة مولى عائشة وأبو مرة مولى عقيل وأبو مريم الأنصاري وأبو المهزم البصري وأبو هاشم الدوسي وأبو الوليد مولى عمرو بن حريث وأبو يحيى مولى آل جعدة وأبو يحيى الأسلمي وأبو يونس مولى أبي هريرة وابن حسنة الجهني. Buraya kadar Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet eden insanların bir kısmını alfabe sırasıyla, alifba sırasıyla sizlere okumuş olduk. Yani bu kadar insan Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan hadis nakletmiştir, hadis rivayet etmiştir. Bunların daha fazlası da vardır. Dediğimiz gibi 800 civarında ashabı olmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun onların içerisinde ondan hadis rivayetinde bulunan sahabiler, tabiinler, etba tabiinler vardır. Yani Said ibn Abi Said, Ebu Said el-Makbul'un oğlu, baba oğlu ikisi de Ebu Hureyre'den rivayet etmişlerdir vesaire. Yani bu şekilde hadisler, hadis kitaplarının müellifleri olan, sahipleri olan hadis ulemasına ulaşmıştır. Bu kadar insandan. Müslümanların dini yani böyle tahrifatlarla, onunla, bununla bozulacak bir din değildir. Her ne kadar insanlar bunun için uğraşsalar da Allah'a hamdolsun, Allah Azze ve Celle bu dini korumuştur. Bu şeriatı korumuştur ve kıyamet gününe kadar da Allah'ın izniyle baki olacaktır. Devam edeceğiz inşallah.